Dobroveče, uvaženi gledaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije U raljama života i ovog ponedeljka sa nama Draško Đuranović, Jadranka Rabrenović, Sonja Drobac i Neđeljko Rudović. A izabrali smo 3 teme, vjerujem da će vam biti interesantno i da ćete stoga narednih 60 minuta biti sa nama. Mi ćemo se truditi, evo ja obećavam da nećemo probijati termin emisije. Prva tema o kojoj ćemo govoriti povratak Đukanovića na mjesto premijera. Govorit ćemo o dogovoru opozicije o vršenju vlasti u Nikšiću i govorit ćemo o odluci Centralne banke da ograniči kamatne stope. Ali da ne dužim, dakle broj telefona 1439 je otvoren za vaše predloge i pitanje. Dakle, budite sa nama. Prva tema o kojoj govorimo, povratak Đukanovića na mjesto premijera. Da vidimo. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović povjerio je mandat za sastav nove vlade lideru Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću, što će biti njegov drugi povratak na funkciju premijera, koju je posljednji put napustio u decembru 2010. On je ocijenio da će Đukanović kao premijer najbolje odgovoriti na izazove pred kojima će se Crna Gora naći u narednom periodu. Ukoliko ponovo bude izabran za premijera, biti 6. put da se Đukanović u posljednje 2 decenije nađe na čelu vlade, a u tom periodu jednom je bio i predsjednik države. Lider DPS-a do sada se 2 puta povlačio sa funkcije premijera, ali je oba puta to trajalo samo 2 godine, nakon čega se ponovo vraćao na tu poziciju. U opoziciji kažu kako je odluka da Đukanović bude mandatar loša vijest za Crnu Goru i loš signal međunarodnoj zajednici. Evo, dakle, čuli smo, u opoziciji kažu da je odluka Đukanovića loša vijest, a moje pitanje, Draško, tebi za početak, ili se Đukanović uopšte povlačio? Pa iz politike se nije povlačio uopšte, a sa državnih funkcija naravno da jeste. Mislila sam ne samo u formalnom smislu, U suštinskom ne, naravno. Dakle, ako ste predsjednik najjače partije u parlamentu, onda nemoguće da ste se povukli iz politike i nemoguće je da veliki dio moći nije upravo u vašim rukama. Dakle, što se toga tiče, on Đukanović se ne vraća jer se nije ni odlazio iz politike, nije ni odlazio iz sistema moći. Naravno, sad dolazi na drugu funkciju prvog čovjeka izvršne vlasti i to je ipak definitivno mnogo operativnija uloga nego što je bilo prije i mislim da ako je prije vladao iz sjenke, sad će vladati direktno i jasno, snositi odgovornost naravno za sve one odluke koje bude donio kao premijer. Ja kažem kao premijer jer on je sad mandatar, ali pretpostavljam da je to dogovoreno da neće biti nekih velikih iznenađenja na Skupštini. Ono što je meni interesantno jeste da makar imenovanje Đukanovića za mandatara je razbilo 2 zablude. Jedna o tome ko je stvarno dobio na izborima. Dakle, mi smo pod 15. oktobra raznih analiza se naslušali, načitali ko je stvarno dobio na izborima, koliko je Đukanović izgubio na izborima, koliko je DPS glasova dobila, koliko je izgubila. Sad nam je jasno da dogovorom sa manjinskim strankama vladajuća koalicija jeste dobila izbore, samim time što će imati mjesto premijera i ta zabluda je završena. Druga zabluda koja je meni interesantnija jeste ta priča da je se Đukanović povukao pod međunarodnim pritiskom. Moguće je da jedan dio krugova i uticajnih krugova u Evropi prvenstveno volio da vidi Đukanović u leđu u smislu politike. Međutim, sad se pokazuje da to nisu tako baš crno-bijeli odnosi i da ako je Đukanović bio primoran da ode sa funkcije premijera, zašto ga sada ti isti uticajni međunarodni krugovi ne natjeraju da odbaci funkciju mandatara, odnosno premijera. Dakle, prosto vidimo da međunarodni odnosi ne funkcionišu tako kako mi odavde iz ovih malih sredina zamišljamo da sve to radi se po principu naredbe, izvršavanja naredbe. Dakle, te 2 stvari su stvarno, da kažem, te zablude su razbijene samim imenovanjem mandatara. Međutim, ono što se meni čini veoma važnim jeste da je ovo odluka koja je donešena u političkoj iznudici. Dakle, Đukanovićeva koalicija jeste dobila najviše glasova i igraće vlast u parlamentu i bit će premijer. Dakle, Đukanović definitivno, ali ono što je činjenica je da je prvi put 2001. godine Đukanovićeva koalicija izgubila apsolutnu vlast i mislim da je to bila politička iznudica, da je prosto Đukanović smatrao da je vrijeme da on taj, da kažem, negativni trend zaustavi i da on preuzme dizgin u svoje ruke. Što će reći da će on kao čovjek koji je sklon donošenju teških odluka morati
vrlo brzo da donese niz krupnih odluka. Jedna je stvar što su i rezultati izbora. To je da se način vladanja, odnosno odugovlačenja u nekim donošenju ključnih odluka neće više tolerisati. To je prva stvar. Druga stvar, moraju se donijeti krupne odluke prvenstveno u ekonomskoj sferi i o tome možemo nešto kasnije u drugom krugu pričati. I te odluke moraju da se donesu brzo i mora da se sastavi ekipa koja će moći da raskrsti sa nekim zabludama koje je i sam Đukanović bio zatočenik. A to prije svega mislim na neka kadrovska rješenja, mislim na da im je rezultat izbora u Nikšiću pa i u Podgorici vrlo jasno ukazao da prosto je prošlo vrijeme kada ćete moći da samo obećavate, a da stvarno ništa ne ispunjavate. Draško, misliš li ti da je u tom smislu, da prosto Đukanović može izaći na kraj s tim? Ovo te pitam iz razloga što se prije nego što je stanjeno da će biti mandatar u dijelu javnosti prosto plasirala teza da je on taj koji će vratiti Crnu Goru na put iz krize i koji može da uradi sve ono što nije mogao aktuelni odlazeći premijer Lukšić. Prosto se stica utisak da je Đukanović Bog i on se sad vraća i on će nam pomoći da mi izađemo. Prosto je li to baš tako ili su možda i neke okolnosti uticale? Naravno da nije. Naravno da nije. Prvo, mislim, gospodin Lukšić nije Crnu Goru doveo u stanje krize. Kriza u Crnoj Gori i šire nije samo čak ni od 2007. Mi živimo u tom kriznom razdoblju makar 2 decenije, tako da ne može ni sam Đukanović da bude apsolutno amnestiran od toga. Pitanje je da li on može, i to je najteže za odgovoriti, da li on može napraviti ekipu koja je sposobna da drugačije povuče poteze nego što su povlačili, pa čak i sam Đukanović ranije. Da li može napraviti otklon od načina vladavine koji se pokazao kao loš, pritom mislim na neko ponašanje što je sklono bilo i u Podgorici i vidljivo u Podgorici i u Nikšiću. U Nikšiću nikakvog preduzimanja akcija, u Podgorici preduzimanja samostalnih akcija mimo konsultovanja, pa čak i prava i tako dalje. Da li može da napravi taj diskontinuitet sa ekipom koja će biti manje ili više ista koja je radila 2 decenije. To je neko pitanje koje smo mi postavljali na kraju krajeva i 2003. godine, makar sam ga ja postavljao. Da li ekipa koja jeste Crnu Goru uvela u jedno mračno razdoblje saradnje sa Miloševićem, može tu istu Crnu Goru, ta ista ekipa izvući i sprovesti referendum. Dajde da ne kažem da sam tada pogrišio, ali sad ne znam, iskreno rečeno, to nije jednostavan zadatak. Đukanoviću će biti vrlo, vrlo teško jer dolazi vrijeme odluka koje moraju da se donesu brzo i moraju da budu radikalne i u ekonomiji i u politici. To je prosto definitivno jasna poruka i mislim da je Đukanoviću to jasno, ali sad ćemo da vidimo na osnovu sastava vlade koliko je spreman da odgovori tom teškom zadatku. Neđo, što ti misliš? Draško je postavio nekoliko teza da se Đukanović vraća na mjesto premijera kao politički iznuđen potez. Dijeliš li ti to mišljenje? Dijelim i mislim da ta njegova pozicija i odluka ima nekoliko aspekata koje bi trebalo da imamo na umu. Mislim da nije u pitanju samo činjenica da je DPS po prvi put posle 10 godina izgubio apsolutnu vlast i da neko ko je lider partije treba da priskoči u pomoć da ne bi došlo do daljeg rastakanja te većine koja je kakva takva i da prosto treba homogenizovati partiju koja je ugrožena mnogim interesima, odnosno mnogih članova rukovodstva koji nijesu baš u najboljim odnosima. U takvoj jednoj situaciji je logično da neko ko ima najveći autoritet u partiji dakle potpuno preuzme konce u svoje ruke da bi pod broj 1 sačuvao partiju od tih trvenja, pod broj 2 da bi, s obzirom da u jednom dijelu javnosti ima status Boga, kako smo već pominjali ovdje, kako bi dakle on umirio tu nelagodu ili nervozu koja se osjeća u
javnosti, kod građana Crne Gore zbog činjenice da nam perspektiva nije baš u vidokrugu, mislim na standard građana i na činjenicu da nam je ekonomija na staklenim nogama i da je veliko pitanje šta nas čeka recimo iduće godine u oba i da on prosto treba da neko ko će da ulije sigurnost, a to je Đukanović za jedan dio javnosti Crne Gore. Treća stvar koja je jako bitna, on na ovaj način rješava neka kadrovska pitanja i u bliskoj perspektivi i u nešto daljoj perspektivi, jer on ima potpredsjednika koji je jasno nagovještavao u zadnjih 2 godine da neće ćutati ukoliko mu se desi sudbina Svetozara Marovića. Riječ je o Filipu Vujanoviću koji za sebe traži jednu od 2 najviše državne funkcije. Da je Đukanović ostao na mjestu šefa partije, onda bi se pozicija Vujanovića bila neizvjesna i onda bi se postavilo pitanje šta će se dešavati sa Vujanovićem ako Vujanović, bez obzira na ustavne moguće prepreke, ima pred sobom 3. mandat i on više nema problem Vujanovića u partiji. Lukšić je kao neko ko je javno priznao on neće sebi prosto zamjeriti da se vrati, uslovno rečeno, s konja na magarci, da bude ministar u Đukanovićevoj vladi i on na taj način rešava partijska moguća previranja koja smo svi mogli očekivati. Ono što je po meni također strašno važno, Đukanović ima u bliskoj prošlosti jednu situaciju koja je upozoravajuća po njega. Mislim da je on svjestan da pregovori sa Europskom unijom koji efektivno treba da počnu u drugoj polovini sljedeće godine donose mnoge prilično delikatne situacije. Jedna od tih situacija bi mogla biti ono što se desilo bivšem premijeru Hrvatske, gospodinu Sanaderu. Bez obzira sad što je ovo naravno pretpostavka i tako dalje, ne možemo, a da ne zanemarimo i tu komponentu. Đukanović prosto želi da nadgleda proces od početka do kraja, a taj proces nema samo onu svoju javnu dimenziju. Kada se pregovara o poglavljima, taj proces ima i jednu dimenziju koja se dešava iza zatvorenih vrata. Mi imamo jednog bivšeg hrvatskog funkcionera koji nam je vrlo precizno i iz prve ruke posvjedočio kako to izgleda. Postoje takozvani non-paperi, postoje razni zahtjevi, postoje razna uslovljavanja, iako nikad niko neće reći da su to uslovljavanja. Ja mislim da je ovo jedan od najvažnijih razloga zbog kojih se Đukanović vraća, a to je da spriječi da i u naznakama da mu se desi situacija koja se desila i u Sanaderu. Naravno, ključna stvar koja sve nas treba da zanima je da li novi premijer i nova vlada mogu Crnoj Gori pomoći da pospješi ekonomsku situaciju, da imamo mogućnost za zapošljenje, da imamo mogućnost da primamo redovnu platu, da imamo mogućnost da imamo solidan životni standard. To je veliko pitanje i ja se tu, osim činjenice da ćemo vjerovatno imati na unutrašnjoj političkoj sceni zaoštravanje političke klime. U kom smislu misliš, prema opoziciji? Mislim i prema opoziciji, mislim prema nevladinom sektoru, mislim prema civilnom društvu uopšte, prema nezavisnim medijima. Naravno, jer ukoliko se ne desi da ova vlada daje rezultate, a u pretprošloj emisiji sam rekao, ajde da mi o ovome meritorno razgovaramo za godinu dana, da vidimo šta se desilo za godinu dana. Ja, nažalost, mislim da teško da ova vlada može dati rezultate. Dakle, da bi se nadomjestilo to da nema vidljivih, opipljivih rezultata u ekonomsko-financijskom sektoru, dešavat će se, proizvodit će se afere da bi se skrenula pažnja sa toga, proglašavat će se državni neprijatelji, tražit će se pete kolone, tražit će se razna kriminalna udruženja i tako dalje. Toga se ja plašim generalno, ali mislim naravno da će to sve biti pucanj u prazno. Najvažnija stvar je, dakle, da li će ova vlada dati rezultate.